Widedane para pemedak sane dahat uyati batin titian ringkalane wenten minekadi jagate sekadi asapun iki rareside dan yang tuwine ngerentaka wojane iya anakku Angge mabinawa pitiang majang ring ratu dedane pare bakti sinarang sabi sane wau-rau dua ming kawan tenan sabah sekali puniki raris tegepin daging babi upekare wus punike raris unggal relapan wus punike raris ngemargiang pamuspahan soang-soang suksema aturang pitiang yang sekadi asapun nike kewentenan angan palung ratu sampun tatas maka sapun api raris sane mangkin pikayun angan palung ratu Bapak mangkin Ratu sane mangkin wenten minekati gawa puniki Ratu dewek titiange babo sapuniki Ratu jaging nyelepin sapun nabi kewentenan ring sejerone nganggan palung Ratu ngemargia sane muasayatnya nike mandana tata suruh mate sami dan yang duwi aja Iri korare suyati kegesenan pisan ide dan yang duwi jendel jagi mopi dadap jagi metaki-taki utamane nyelekin sapu nabi kewentenan jagat angan palung ratu kerare si dedang yang duwi jendel nu ngalangat jane sabda bayu tidak sampune ide nu ngalangatnya sabda bayu jek pramangkin ide punika wenten cipne wenten kecengak kepanggihin punika ringkalan yang sampun ide ulengang pikayun rarit ide
Urusan ngaturan bati musuhan-suhan. Uri sampun wenten mendekati cipne. Iri keraris ide dangyang dui jendre malih ide ngerantakan wacana. Rien wenten anak eling Ihne sane kumanti kepanggih ring itu dangyang duit itu. Boyo wenten tios dawage dumun ring kalani ngemagyang ngelaksana yang sane muastewali wenten punika sang anak werde sang anak lincir sane rawuh Sugropo kulun mang dana dan keni cakra wibawan itu riantokan muja sang anak werde daw girin sane rauh boyo wenten tios mau popasih mau parap ide brahmana keling sampun wenten minekadi wacana sekadi asapun itu ngelantur sane mangkin jadi ceritanya Bang, terus punika wanta banyak ide dalam waktu ngelanturang ini memarge masa Dewa Ratu Agung ring kalaning sisian banyak ide memagi nike masa serap ngalera ngwetama ngangang tungauka maka sami keserepin antuk banyak ide rawuh sampune banyak ide memagi masyarakat ngantos rawuh iri kering jaga bendana negara Brahmana jagat bendana negara iri ke ngoyong langsung itu ngoyong ide Brahmana keling
sampun punika ketujuh, sampun punika ketangi, ring banyak ide. ngeri Sampune kepanggih antuk kerja banyak dari kering jagat bendana negara ide brahmana keling grup ngerinin ide ngerentakan wacana Wadiang paman tekan ma beruat tegang paman sisian ide dalam watu rengong kemudian anaknya pokok paman magurudukan tekemai ken sujatene ken untuknya asapun itu bos ide brahmana kering banyak matur wow sekali asapun itu bos ide brahmana kering raris ketimbal antuk banyak ide dalam suatu rengong Sampura dia ini ratu hane kesemua video brahmana kering tiang puniki wanta kautus banyak sisian di dalam watu reno tapi ngajeng di tiang makasami lunas gengrene sinampur majang ringlingi angan iratu langganannya bapon itu pikir mawin nanti tiang purun matur mantuk kemajang ring sampan ditului mau tamu daw girin ring sejeroning ngiri kering jagat ya uyati banyak makasami pelangane majang ring lingi sampan ditu neamang kenati rian tukang titiang puniki sarang sami boyo enten tios rian tukang kautus antuk gustin titiang boyo enten tios sugro pekulun ide dalam kuatu rengong oleh dalam gua titiang malih titiang ngerinin sang pandite sane wau sampun titiang nguningan ngindek gustin tiang boyo wenten tios ide dalam waktu rengong
cuak titiang kuning jadi memenakin jadi tangkil majang ring tinggi sang pandit asapu